Ankole Media TV ninkusimira kimwe abwo kusubscribing kandi kimwe kubana mugorane cyamani utakayebwa ngutukereza tukurwa mu rembo rwambara kandi nyowe ndize DJ Beazin serebo wambara nyine of savage no ndutambura nawe tukuba tukora hamwe confidence n'ahandi hona offices kandi watu nabona radio musogo mu production eshahedi of course niho twashandira hana gospel artist Mbaho ndende kumanyeri nirindi nometa Edward Mbaho wewe bare kureta abantu ba Yesu ndahetse abantu abindi babasha kujyana sente niti just no kwegumya yastoka bo no mashita sente nzibazira naka sente karumumpora mva no katakizire tukani kayumkiza mutafayo gakuza kachike muje twakwatira Ankole Media mwe bare kunyakira nashemerwa munonga kusanga BM Swagana na Beazin ZJ na nabandi aba company usanga ngo baterireho mu kitogu nituza mutugoyagaramo tucakaramu twaba gospel twakira tujangu kama nakora goda bavo nashemerwa kandi ibintu byitu bitambura mu kwikiriza nindeba turukamburira naga kinagaraka narebe cyane cyo naro sozire nisoke omuntu bende nisoke nasanga aturutse zimana tuveyo so Edward Mbaho so far oyineta akokwenda ngo bahagize bawe bamaye ebinyine ni bingi bafans banje abariyo ko abakundeba Ankole Media TV ndijoro mu studio nyine cyesongo cy'indiyo ni pushinga bakita hamizaho kine video ukoriro mu Sure Tunes video najikosa na truth so cyesongo cy'indiyo ni tambuza yo na nebinde nakozere dingo mabano nchiza na dombe gambe Icheksia hamizahi wekora otakawa mani future yawe neisa kuba simati iwe shaba mukama abari kukugaya otakabatinganyisi abarebe no simura yabare mukamasi amina byeshongoro ibindi ebiwakozere by'abadi ebiwakwenda gambira abadi ebyeshongoro ariyo chukura tawa no rukundo ya ruhanga ariyo chesongo bachita tugumeniwe ni maisha ruhanga bene kindi bacheta inkasongora abintu bachete nuko jona birya social media zuno bisangayo Edward Mbaho iwe aromushije ko Sokoto kamanyaho na shanko amwebwa konka ashatume namwebwa ni music kamanza najemerezamo naenda ngumba thindo ndo kunize namani then namwizuka namazire kuko umuntu ncyenda wa kumwikaho oyine wake yoyine then mutandike mukushinge kintu akuba yes twakubugana twatari group ya kujangu tukore konka yitwe Ankole Media ntujangu ayitu kubuganira talent tubatwine kujereza platform eji kandi kajeti yagita so ni nyanda tumba wo Sokoto korabe wamuhurireho uri ayine show tugirebe kana wa yajigamira so ya Sokoto yo wajurireho bendi kota kajurireho je ukabene na sudia na jangu gweroho teruho metinga chenjereje cyo toka chenjeje cyane chenjeje Sokoto ya ine show reba ne no murabo bene binke bintu bya comedy wati nindomora mwangu bagurumara umukonka tumunonga beni unkiwe nawaya na kora gicenge tukuze nyonkanye kabantiro ho noma kito the gospel artists umuntu kakweta no mu responding konko mugambire birajukiye gospel artist no basakikora ninga tukukora so nkisakurujira nani basa kuzayo niza kuzayo konko we no kura na yinda kundeba nikomza musabire kibasa kuzayo abwensonga nawe kandi no muntu wanje kubanga akakoragana nawe ubone ndiyo massive nona akoragana nkabanza narugayo ngagama ndiyo massive na rechi chance ingamani naja kanze kurondo kunabeho then ingaruka ati nagarukiro mushuwa tunes dokanaga kana connecting nawo massive atengo mazona ntera kwa tutero massive tukatambuze kintu kwetegereza wagambe tukumarira ukonda music yawe nashanga music yanje nujisanga YouTube
Instagram, Facebook, hona ni mbandi. Amazina no kutekaho Edward Mbaho. Of course nesha songoro video yense niye ryamuto. Bageta hamizaho. Ninga singo searching hamizaho by Edward Mbaho. No kusanga muziki yanje you enjoy because nesomesa so entertainable, bacheta entertainable, inga entertaining. Yeah. Asibra wakutureze gambo bya mweru kandi signing out. Abakureba Ankole Media TV nimbasima mwe bari kutagira na niyo fano wanje ryokwe wine kitone cya urukwenda kwe promoting izo kikira Ankole Media zitubakitera n'abasibura amazina ninye dasigande Edward Mbaho owitu urukwenda kamana nimbuga nyakigera kagara masabu county abazire banje nebemanya tingwe nabaga mu kamera no kubano ndio wisinje na ni makagarame witu no manyito bantunga mito ntweyendeza katubonira. Let me sign out for now. Wanara Ankole Media TV Beazini ZJ Serebo Ambara nye na banchirukantu jangu ija kuyambo in business related to dirangu millions na millions z'abantu abakutureba every day nabone bakugita ucaho kama nako nyenda enamba zanje zirozi igwire wanda kunyeta mikoro ngweshongore enamba yanje ya MTN wabo ino rupapuro nasajandika ninga sesimu 0 musanzu nkaga na munana nkaga ni 3 kinana na munana mwenda Airtel 0 musanzu 10 mukaga kinana ni 3 cyenda na mwenda mukaga mwebare munonga review ya kabi review yaboni nane simuko kwa